ایران دبیجیت ما خوکر ادی راوستیان اسرائیل جی دبیجیتن او دماهیک نینه بگشتی لسر کارودانان ده چه پیش هاتا که لپی خوبینن عراق چوا دکاریتن دوی هف کشه دا رول بگیریتن جه هجای بدرخان زاویتایی شرازای سیاسی جه ده هوکی ده پرسم هجای بدرخان گلک بخیرات یا کردستان 24 خوش حالم دگل منه اوا دهی شفت چه بوی چاواره کری بو دم و چرکه هاتبونه دیار کرن حتی گمان لسر جهیجی هبو یا پرسیار جوهری اوه یعنی اوا ایران کری تنه نمایش که سربازی بو یا نه سلام و رز بود ایمان خانو بینرد که 24 جاره شکت دانی نه یعنی هر جایی که 4 دم اسرائیل قنصلیا یا ایران دمشق بمباران کریو و سرکردت هر پل برزت سوپای پازاران دهاتینا کشتن هر شوی دمی تا بری چند دم جمعه کاجی فشار که زور یا راگهاندن کت سر ده صلاة ایرانی آیا ده برسف ایرانی چه بید؟ ده ایران چه شوه برسف داد؟ ده چه رنگ برگیریش خو کرد؟ آیا اف فشار سر ایرانی و تا افروکه ده برسف ایرانی با چه بید؟ یعنی تاوی رندی یعنی ده صلاة ایرانی کتت جیر فشار کافی رنگی دا ایدی نشتن کپریکا ملیشیات و کو حزب الله او انجی او بشکیم ی حماس مایانه و ملیشیات ایران و عراق هین ان حتی افریقا حوسیاجی بشد برسف بدد و کو ایران نچار که راستا خوبت برسف بدد و برسفدان ایران جی مدید پی رنگی امش بیر نکن ایمان خان چند دمجمی رکا بری ایران دست پیرش بکد حسن عبداللهیان وزیر درو ایران المسقط پایتخت ولایت عمان گفتگوی نه راستا و خودت گل امریکا پشتی گف امریکا دوی یه سروک امریکا بو ایران چوی یعنی او گفتگوی تات نکردن بو هنده بو اکو ایران جروی فشاره در کوید ایدی گمان سروی چند درست بین که جه و دم و جور هرششی بیتا دست نشان کرن چونکه پیشنده گوچ کاسپی گود بو ایران نابی ترش بکی هرشاتا دبیتا اگر کو برجواندیت امریکا بکفنا برگفا و امناهی نافخویا امریکی بکفتا برگفا اگر بیتو تو هرشی اسرائیل بکی بهندی جاب گمانا درست بیتن کو اف جور هرش یه دست نشانکری بو جور هرش او چکی هاتی بکارینان جی آگهیل سر هبوینه و مزانی جی برسوا اسرائیل بچرنگ بویه حتی وگاوی لو راجی حتی نو که کارودان تنه وی آستی نوید کو ام بیشین چی گروپ جی هفت آنجی کتی اروپا هلو استوای دیاره حتی نو که ولاتت ناوچه خوشی هلو استوایش تا آشکرانی نه سر فرشا شویدی درست بود باشه ده هلویست چه بید اسرائیل ده چه برسوک هبیتن ده به همان رنگ ایران بیت یانجی ده تندتر بیتن بدیت نامن ایمان خان اسرائیل بوی چند خو حاضر کر بو اگر بیت و تهرشا ایران دا زیان تایبت جی زیان گیانی هبانه بشک ولاته که وکو بریتانیا و امریکا پیش اسرائیل دا برسوا ایران دن چیکی هلویست وای آشکرا بو هر پیشی ایران دست پیرش بکت و نامت وایت راستا خو نه راستا خو بو ایرانت آشکرا بون کویدی ویتو بی رنگی هرشه نکی یعنی او برسف و ولاتا بو ایران آشکرا بو لو راجی اسرائیل دیتنا من او حاضری کربون اگر بیتو زیانت گیانی هبن آن او جهتنا مشک باران کرن بی رنگی کارته کرنه نافخوا اسرائیل بکن بشک دا برسوا اسرائیل هبید لی نو کامد بینی جکوش کاسپی جوالات دیت زلهست هانا اسرائیل دن کویدی چه برسوا چه بی رنگی نبن ایدی اف روشبیتا کنترول کرن اجای زاویتایی ما دست پیک زانی پیشی کمبونا جی هفت ماهی بیتن سپاندنا سزایانه لسر ایرانه و امریکا برنگه که راستا و خود در باسی ناوا ویشاری نابید اوه جیهات زانین دوستن اسرائیل و هرشه شرمزار دکن و دبیجن مازانی کو ایران به تمامی نیتا لاواس کرن و تیگ برنا امن و اولهیان آفچه هیا جبلی و شرمزار کرنه و برتک و سپاندنا سزایان
هیچ تشتێکی دی جواکە ناودەوڵەتی بتایبەتی زلهێزن جیهانێ دێ بکەن هەمبەری ئیرانێ؟ بێشک هەر چوی چارچوڤەی دابن سزایە ئیدانەکردنە چونکی ئەو ڕەوشان و کە ئیران تێدا دەرباز بیت کە پێشترژی چەند سزار سەر ئیرانێنە تا ئەڤروکە و تایبەت جی پشتی 2015 حتا دو ماهیا 2022 سزال سەر بەرنامە موشکێت بالستیت ئیرانê بوو کە ئەو سزایەت هەنێ تەڤدەن بوون گەر ڕێکەفنا ئەتۆمی لێ پشتی وێ ڕێکەفنا دومایکا ساڵا 2022 ئەو سزایەتە سەر ئیرانê ڕابووینە پێشبینی هەندێک کەم کۆ دوبارە سزا بکەونە سەر سیستەمê موشکێت بالستیت ئیرانê پوی ڕەنگی کۆیدی سزایەت هەنێژی چارچۆڤەکردنا لڤینێت ئیرانê تایبەت jî piştevanîkirina Supaya Rûsya drona û babetê girêdayê Hûsiya vana bî rengî jî hinde siza bikevne ser îranê bu hindê goyedî rewşa navçe beref aqarekî xirabtir venebet û herzî ev rewşe bête kontrolkirin evet tê pêşbînîkirin ji van welata taybet jî eger bêt û civata em nahiyê kombîneke ser vê çendê biket dîtna min dê vî çarçoveyê dabî. هێژای زاویتەیی پشتی شەڕێ جیهانیە دویام یعنی ئەم دکارن بێژن دیدیروکە خویا سەردەمدا یەکەم جارێک و ڕاستە و خۆ ئیران هێرشێکت کێتە سەر ئاخا ئیسرائیلێ بتایبەتی پشتی سەردانا سوودانی ji bo ئەمریکا و ئەف درۆنێن دەرباز بووین نیڤەوان لەسەر ئاخا عێراق و هەرێما کوردستانی بەر بە ئیسرائیلێ دکارە چ پەیامێکی بیتن ji bo ئەمریکا بتایبەتی ئەوە Carê ev rewşal deverê peyda bûy êdî ku welatek serpêçiya yasayet nîvdewletî biket û esmanê çendîn welata bibirît bi bihaneya bersivdana hêrişekê an jî bi bihaneya hindê welahî tolvekirnekê biketin bu hindê ku çend serkirdeyeke tû hatîne kuştin an ev hêrişi tevêt berdewam ser milîşiyata hatîne kirin ev xwe serpêçiyeka zî qet ser yasayet nîvdewletî û babetê girêdayî serweriya welatan. Bêşik carê evarî dayê pêşhateka niye odbît jî karvedanê wê sernavxwa Îranê gelek tund bibin çunkî em bizanîn jî desalata Îranê hemî ew pêşbînîkir bûn ew haziriyetkirin ku êdî derbazî qonaxekê nebît ku rastexwe bikefte şerî da ev ek şwa xalit girin bû ku desalata Îranê seraçen du ew fişarê ser Îranê hene ew sizayet ser Îran çil navxwe û çil derekî ew kêşê til herêmê peyda bûn ku destê Îranê navda wekir ku êdî civakê nîvdewletî tila tometbarkirinê bo Îranê dirêjket û Îran ya hazir nebû êdî cervan fişara kefte doxekê dî xirabtirê şerî da gel welatekî ku zanît piştevaniyeka nîvdewletî ek cariya pêsiya hey lewa ewa henê ava rîdayê pêşhateka niye pêşbîniya hindê kem jî ku êdî Îran xwe jî yedî qonaxê dehatî da dezberdarî hindek babetê girêdayî van welata milîşiyata bît û piştevanîkirina we bu hindê tinê bo hindê ku êdî xweşvan siza û fişara dîr bixît û desalatê ji dest nedit em bizanîn îran ya qonaxeka zor hestiyar da derbas bît eger bêt û fişar te tuntir lê bên û ew kêşê tenê berdewam bin dîrnîne navxwa Îranê xwe da باشه هێژای زاویتە پرسەمنا دماهی ئەگە ئەvە بیتن ji rûyê siyasî ve bikarînana esmanê Iraqê bû hêrişa li ser İsraîlê tê çi wateyê bi taybetî ji bo Amerîka û hevpeymanan divê demê de مخابن و dibêjim yani ne tenê welatekê wekû Iraqê ku Îran bi bihaneyê cuda cuda serpêçiya siyada Iraqê diketin ku evrokê em zanîn ew milîşiyatê Iraqê da hiç buhayekî bo dam û dezgav desalata Iraqê nadanin belku aşkira dibêjin em bi biryara serkirdê şoreşa Îranê livîn û reftarê dikin Îranê eger boye ku êdî ev welatê wekî Iraqê Sûriye Lubnanê ta radeyekî Yemenê vana ku êdî ev serweriya henemî tu bo meremêt xwe taybet bikar bît ecindê xwe siyasî ew rewşal deverî jî diyar bûye ya war reftarê Îranê evroke ku Îran xwe jî ketiye bin wa fişara bît baceka mazina wê reftarê bide. هێژە بەدرخان زاویتەی شەڕەزای سیاسی ji dihokek gelek spas hêjayê zawîtê